Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini kita kembali diperjumpakan dalam ibadah virtual Lentera Malam pada saat ini. Dan kita bersyukur pada malam hari ini ada Bapak Pendeta Daud Kaluring yang akan berbagi firman Tuhan pada malam hari ini. Selamat malam Pak. Selamat malam. Bagaimana kabarnya Pak? Luar biasa. Ya, puji Tuhan ya. Dan juga ada saudara-saudara kita yang akan memimpin pujian kita pada malam hari ini. Ada Saudara David, Saudara Ayu, dan juga Saudara James. Kami berharap kepada Bapak Ibu Saudara-saudara, sahabat Lentera Malam dalam keadaan sehat sehingga boleh mengikuti ibadah virtual pada malam hari ini dari awal sampai berakhir dengan baik. Kami juga mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang rindu untuk ditopang dalam doa pada ibadah pada malam hari ini, seperti biasanya mengirimkan pokok doanya di live chat pada malam hari ini dan juga di nomor 0822 1913. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Tampak ropu nasondai pasake, itu adalah tema yang akan kita renungkan pada malam hari ini. Kasih Allah tidak pernah berubah dalam hidup kita. Dia Allah yang setia dalam hidup kita. Mari kita mendengarkan dan menghayati pujian Setiamu Tuhanku. Lord
pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku Lako kita mintu solanasang to napakaborok puang matua. Mangka ta perangi tu penanian kumenangia tu puang matua. Sumpu mamase liu mak pakaborok lako kita mintu solanasang. Nataru puang, natandai puang tu mintu agan katuanta. Tak tu karerungan, tak tu kabunian. Dio pentirona puang matua. Nalambi atuna lata nanung tu kadanna puang tu mampata lante kamenomban. Ia tu kadang na puang matua lata nanung, lata pongok lansang buku kada, tampak ropu, nasondai pasake. Kutuk Tuhan ubah jadi berkat. Umba susi te na bisa dadi te ian na te. Lata basa tu kadang na puang matua, padolo domito may komita masambayang. Ki pakalaabi ki pamadatu komi puang ambek mamase lan kadatuan suruga. Puang tu tontong makaritutu mandarana lako kami mintu panampami. Si pulungomokan ni o puang matua temay tomi pakaboro tomi alamase lante kasi pulungan mabongi to temo. Laki ni umpudim pakalaabi komi ki pamadatu sangami siya laki ni umpeladai kadami. Kada kaboro, kada kaparanuan, kada pasake. O puang ada ikan ni panundi te tomi tulama kada siya temay tomi tulama perangi mairingan na ya temay anak-anak to mangura tu nala katanan lante kamenomban mabongi to temo kuasaikan penamasalo mi o puang matua mitaranakan ni mi pagari dosa kasalangki mi mak kada-kada ulendi tau mi sadia mo kan solanasang ulendi puang ki puang Yesu ki masambayang. Sia ulendi pangantaan na puang penamasalo ki mangando. Haleluya. Amin. Kadan na puang matua tulata nanung lante mabongi to temo. Ia mo tu tuna na Daud ton na mali untampe tongkonan layukna ton na bendan tu Absalom anakna unne ambena. Lausonday mendadi datu anna male palay to ambena male umpalayan kalena. Malun tampe tongkonan na, malun tampe banuan na, malun tampe kaokoran malaabi na. Ia to nalan kalumingkan male umpalayan kalena. Bendan temisa tahu pak rapuan na Saul disangas si Mei. Umpokada tampak ropu lako Daud. Lata basalan may mak penduan na surat Samuel pasal sang pulanan angka 5 saya lako angka sang pula apa. May komitarangi te kadan na puang matua si Mei untampak ropu Daud. Ia to narampo mo tu datu Daud lako bahurim
Tasuk mi inde to dio mai tumisa abati paarapuan na Saul. Disanga si Mei anak na Gera saya untampaki ropu datu. Sia nabatu itu Daud sia mintu tahun na. Moy anna mintu to Buda siapa abaranin na lumingka jo kananna sia kairinna. Susi tetu kada si Mei ton na marasan untampaki ropu na kuah. Malaiko patibolo rara siato bulituk. Napabalay mo puang lako kalemu turarana bati na Saul tumusonda dadi datu. Sia na ben mo puang Absalom anakmu tu kadatuan. Manasalan ko kamandasan to temo belan na misa ako to patibolo rara. Atu iya to makadam itu Abisai anak na Seruya lako datu na kuah maapa rin natampak kiki ropu puangku datu tinde asumate. De ito kumalelian aku sembang itu ulun na. Apa na kuah datu la siapa riki anak na Seruya. De ito natampak kina ropu. Ya kena koi puang lako tampak kiropu tu Daud. Mindo pala makada kumua maapai mupugau ito. Siya na kwa pa Daud lako Abisai siya lako mintu taon na. Aken na anakku kalena tusun di kale kulaung ka atusunga aku. Apa pole pa tuto Benyamin iyate. De ito natampakin aropu. Kesusi kadan na puang lako kalena to. Diyan siyama ni upa anatiroy puang tu kamaparisangku. Anna kamasena kameloan lasondana tampak ropunna allo iyate. Susi to taro bang mi tu Daud solamintu taun na. Na iya tu si Mei male urundunan menana tanete tu nasipatuan lian. Natampak kilolanan ropu siya nabatui siya nasamboy bara-bara. Rampo mi tu datu solamintu to na tobuda na solan. Anna melayo inde to dio. Belanna mata ka. Ramporan na kada kaborok na puang matua. Rampol ako kita solanasang lante kami nomban mabong ito temo. Tapo mau pa tukadan na puang matua. Kesusi ki datu Daud barani maakada. Lan penaan na kumaden siya maniupa. Anatiroy puang tu kamaparisangku. Anak kamasena kameloan. Lasondana tampak ropunna allo iyate. Siulu solanasang tu dipakaborok lan sangan na puang tapong Yesu den misa tuna na misa ambe tasangabang mi ambe na kalua. Tabe ke den ki itu sikona ba atu susi sangan tate ambe iyate tu disanga ambe kalua. Iyate to matua iyate taebang solana. Na siagagi te may apan na. Ba tu pira-pira luaan na te may mana, te may padang na tampian nito matuan na. Siya ba tu pira-pira duka to anak na. Belan na tae te may paarapuan senga. Buda mi te mi tau may lula ko kalena. Na dakaran tanga tau, na dakaran lalan tau, na kaumba na kuat tinde iyanan na, tinde manaan na, tinde apa na tampian nito dolona. Na bisa ta ala pira. Den mi sangallo ya tinde ambe na kalua marasan mangkali dioto paalakna. Belan na nakailuy tau tinde apan na siya manaan na siya ambe na kalua. Rampo mi tinde tau usanga kalena lako kalena nagaratai. Nakoyati apa pira lakwala. Lamu ben nak pira te apa ya teh sabak sirapu ki.
Yate apa yate mutoy, yate apa dio kalemu sitongana denduka angga akilante apa munai undaka kande. Belannya tindambe na kalua. Tak na morema apa si salah. Patai dukan na more la dia lebang tu diona apanna. Makada kemi kumua kona tak lalanna la mone nale te apa. Tak si tetena. Tak gorisanna tu padang tu la mone empu apa ite apa. Nangapangki na tampiangkan todoloki. Paya tindek tahu te usanga kalena nakwatae. Pokoknya iate apa pira nang lakuala. Saya lako umpokada mi kadatang melo tindek tahu la morai unali te apa. Ia ton na mangka to sule milako banan na tindambe na kalua. Na kuami lako anak na o anakku mangka miki inik nina nakadake kada te sang bananta te paarapuanta. Nasitongan nama pa adi iki. Tak tamasan nanguntarima te kadanna. Na kami te anak na pakusibeti panakuan na apa laki tanda ambe. Na kamu tu ambe eki laun tandai tutongan na. Na kami tinde ambe na lako te anak na nako anakku. Moy sang tumbanna kadakena tu kadanna tau lako kita. Moy sang tumbanna kadakena tu tampak ropu na po kada tau lako kita. Apa ya tula dadi nang pak porean na ya puang matua. Tomatuangku siulu solanasang tu dipakaboro lan puang Yesu Kristu. Bay yate karakara yate bay na den na susi dadi lan katuanta batulan paarapuan. Biasa lalu paarapuan, lalu tondok, lalu kasuluran. Belan na pasabaran barang apa, belan na pasabaran apa na tampiang ki todolota. Na biasa rok komiki umpokada tampak ropu. Biasa miki umparok ko ulelean tangamelo. Dio na te may paabarangan, batu iyanan, batu mana. Belan no selay ki katonganan. Belan na moray ki kumakin nakita unnalay. Ken na dio kaleta tinde apa. Latamisay. Susiduka malan paabasanta te mabongi to temo. Dado apa arapuan tu selay kadatuan sitongan na. Ia matu paarapuan na Saul dio may suku Benyamin. Na paarapuan na Daud dio may suku Yehuda. Yaton atu ia to mate mo tu Saul sola anak na Yonatan. Paden pa anak na disanga Mephiboset. Ia te paarapuan na Saul butung no kapak ia tinde Daud untoy kadatuan lan kadatuan to Israel ton atu ia to. Yami ton na dadi tu aagan kamaparisan lan paarapuan na daw ton na bendan ton na disanga Salomo unya ambe na. Lontumpo ambe na lo sonda lo more sonda ambe na menda di datu. Umpalayan mi kalena tu Daud susimisa ambe. Susimisa muane, susimisa datu tumpo pengkadiongan kalena di olona puang matua. Tak na itu anak na ton atu iya to. Ton na marasan malay umpemboko itong kawanan na. Natandai mi tinde simei do mi paarapuan na Saul. Nakwa male mo tu Daud. Belan na niya mo anak na. Anak sundikale di sang Absalom. Mapaadi tu penan na Daud. Yato nalan kalumingkan. Di pokadalan paabasanta. Dio tondok bahurim. Rampo mi tinde paarapuan na Saul. Apa tu napogo untam pakir puda. Belan na nakwa inde mo tinde tau yate. Rampo mo tu dio na paapabala lako kalena. Belan namang kau sonda paarapuang ki Saul mendadi datu. Rampo mo tu pepakan kadake. Rampo mo tu dio na pepakan tangamelo lako kalena. Benda mo to na kena uneay. Male mong pemboko ikadatuan na. Napokada mi si May te kada iyate. Nako malayko epa patibolo rara siya to bulituk.
Napabalay mo puang lako kalemu turara na bati na Saul tumusona da di datu. Siya na ben mo puang Absalom anakmu tu kadatuan. Manasalan ko kamandasan to temo. Bela isa ako topa patibolo rara. Iyate kada iyate batu pira-pira to toraya. Iya na di kuat tampak ropu batu peponto banang. Taeliu na poray batu pira-pira tondok lan katorian ke kita toraya tu disanga tampak ropu ba tu peponto banang. Bela na din pa ya tu tau umpatongan ni kumuya tu di ko tampak ropu ba tu peponto banang apakah dake niya na di pokada biasa tongan dadilan katuanta. Nakataku tau te kada iya te tampak ropu iya te. Ya moton na sitongan na iya te mik kada tampak ropu kema adin ita na di pokada lan katuanta. Paden misa ambe maulilan ako na kuay Pak Pendeta. Dentongan kumagali lako tonakku. Ya tenak na piamuane. Pembuda-buda mo tinde pia na anga to matuan na kumua den apala na pabuutu. Malem-malem bakalando. Pataebang na susi tu na nga na ambe na tudadi lako kalena. Na kami yaton na mapaadi mo tu penangku Pak Pendeta. Kuang atindanak kulamalin na kaakan de la sulen na nakilalay. Pataebang. Na kami na tinambe na to na lamalaw mo tinde pian na kwe. Denora ka amulon napa kameloan. Kita imo pemili tu tanga amo. Apa yara kaya? Ya mo pemili tu tanga amo. Muda ka apuang mendadi parandangan kaluming kamu na lamapaan. Naka butung pepontoban na mo kupokada Pak Pendeta butung tampak ropo mo kupokada Pak Pendeta belan na paadi kena penangku. Paku paturu isya kumaken na den ya na melo tu penammu. Ya na melo tangaamu, ya mo daka apuang mo parandangan ni lama Pak tu kamiloan. Kukwami tangyara tampak ropo tu tomatua. Sitongan na iya tu mipokada kada piada lako bati. Apa sitongan na lan katuan tanah dentongan na dipokada tu tampak ropu. Keseng kemiki kerampo mitu kamagalian ba atuken na moray sitongan na kumaken na sanggang. Teme to tangan diporait ba atu ualinta ba atu balinta. Susi mo tinde si May untampak ropu datu Daud. Kumamulambi mo tu kamapaadiran belan na penggaw ramu tompati bollo korara. Iya ton atu iya to narangi Daud te tampak ropu iya te sitongannya nakita na tampak ropu te taun na te taulan pa abasanta di sanga si May anta susi Daud sitongannya tu tatanga la susi ki itu apa na pokada abi sa lako Daud nako tu abi sa lako Daud de ito kulamban lian angku sembangi tulun na tinde tau ya te daan na tampak ki ropu. Apa rutak doda ton atu ya toh den Pak Baranin na den to buda nasolan den tuto labi sa umpangyan tau ton atu ya toh apa nak tu dat makada de ito la ditandai ra kaya mani na ya tinde si May untampakin aropu bain na so puang matua bain na den nya pepasan demi puang matua la ko kalena natampakin aropu. Apa sitongan nata na yato tu manasa siya marasa natanga Daud. Ya tu natanga Daud to na atu yato lan pa basanta lan aya ma pesang 12. Marasan ditampaki ropu tu Daud. Marasan di dakaran kasanggangan ken anu marasan di pangimbuan kumuan na saya tu kadakena na rampo tu tang melona. Na tiitin ni kasanggangan tinde Daud. Apa na ko makada tu Daud. Den siama ni upa anatiri puang tu kama parisangku susi motolak kita solanasang ya na diragi tampak ropu susi tindambe na kalan tuna sitongan nama paadi tu penanna kelasay na rampa tau rapun na lau rampai tu na barang apa na tu mana ditampian ni sitongan na lasengke lama ngea lama gali lama apa balai. Apa na ko tombe na kalau ama kada na kuwa. Moin na mandalan moin na mapana tu kadanna padanta tolino lako kita.
Apa ya tula dadi pasangan na puang matua. Susi mito tu pa pakilalan na Datu Daud. Mapa adi tu penan na. Tumangi. Susi misa datu. Tay angga na. Na desyate pa abaranin na desyate tolong pa kadanan ni. Yan na solaki tamakesu biasa na kuap. Den tanduk tataan na. Den pa abaranin na. Den pa atakin na. Den tolong pa kadanan ni. Apa na ko Daud? Tak niya to tulaku pogau. Tak niya tu lampapakan ni sule. Tampak ropo ba atu kakadakian tinde si may mangkaun tampakin aropo. Panakatu Daud desya maniupa. Natiray po ang matua tu kamaparisangko. Silu solanasang to matuangku tu dipakaworolan po ang tapuang Yesu. Deni manito temo tu agan marasan tang napuray penanta. Tang naporapa penanta tang susi tu na nga na penanta tu dadi. Nakwa tu datu unada iki makada. Den siya maniupa. Anatire puang tu kamaparisangko. Den lalala na Daud sengke. Den sitongan na napenggaronto Daud lampabala itu si May. Apa ya tu penan na Daud tayan na yato tu naangkaran napalulako puang nako den siyama ni upa. Natire puang matua tu kamaparisangko. Beden tu kamaparisan marasan dadilan katuanta. Tak tabela umpelempangan ni tak tabelo lendokan ni. Tangtay sa nungko kai kena morongan pepori pepungo. Nakatuda tu Daud. Den naupa natiri pang matua tu kamaparisangku. Penduan na. Nakatu Daud den naupa anna sonday puang matua kameloan. Karampasan. Karongkosan tu na tampak ropo na benna tinde si May. Matumben na bisa makadas to tu Daud. Ia tu una ulelian tato temo tampak ropu na sondai pasake. Ia mote tu na patongan Daud lan katuan na nakwa tu Daud makana nakwa den siama ni upa. Anna tire puang tu kamaparisangku anna kamasena kameloan la sondana tampak ropun na allo iya teh. Matumben na barani tu Daud makada susito. Matumben na barani tu Daud makada kuma puang lo sondai kamarampasan, puang lo sondai kameloan, puang lo sondai kasalamaran tu tampak ropun na tetau iya teh. Belan namang kamu nolai Daud lan katuan na. Belan namang kamu na perasai Daud lan katuan na kuma sitongan na ya tu nenek todolo na tumati ya tu paarapuan na tumati datu Saul ton atu ya to ton natuon apa nadakaran na lalan kamatian. La more empatay na pembuda atu more indakaran na alalan kamatian. Apa na ampangi puang matua tu penakadakena na sonday puang matua kasalamaran. Napatilendok puang matua tu Daud dio may kasanggangan. More itu Saul unti tinlurok koy apa na angka puang matua. More itu Saul laung kaat itu sungaana apa na pasalama puang matua. Ia maton na biasa na ko tu Daud makaran ako. Puang mo tubuntu batu matotooku pentirerungangku. Susidu kamatola ko kita solanasang. Bain naden anaden tau baatu paarapanta baatu siluuta baatu sangabanan taon tampak kiki eropo. Apalata ko makada susidat kumaya na taelalan na sitongan na lako kalay tu tampak ropumo. Lana sonday po ang matua kamarampasan kamelon siya kasalamaran. Susi mo to tu kapatonganan na nina teto matua nina disang ambe na kalua. Na pesisi kada tang melo paarapan na tudio na aagan katuan na pano ka maakada na kuwa moy umba na kuwa mapanaan na moy umba na kuwa magasan na moy umba na kuwa tang melo na tumikadan na tao undakarang ki tang melo na apa kuasan na ya pong matua tuladadi silu solanasang to di pakaborolan po ang tapuang Yesu den ni mani tampak ropu di saabu lalu katuanta. Tatori umpokade itu tampak ropu. Belan na tae na ruay tampak ropu. Tuto na kamasi pong matua. Susi Daud. Tae na ruay tampak ropu na si May. Belan na sande lako puang. Napatongan Daud kumua. Yato tampak ropu na tae lalan na lako kaleku. Kuasa tu puang matua. Lo pasonday pasake. Lo sonday rongko. Lo sonday kasalamaran.
Ia mato na pematotok Daud. Ya duka mato lata pematotok solanasang. Den nimani kadatang melo tu biasa takilalai pasay lako totemo. Bay den temi kadatang melo tu den napugada itaw lako kita. Den temi kadatang melo tampak ropu ba atu pepontoban nang tu napugada totang masan na lako kita. Tayan talong ban ni penasengke. Tayan talon nang karan itu lama apa balai. Tayan talon nang karan itu lasulin tampak ropui. Lasulin pepontoban nangi. Palata ko makada kumua. Den naupa niya tu pong matuan na tiro tu kamaparisangku. Paadi penangku, penabangkeku. Nasonday kameloan, nasonday kasalamaran, nasonday karongkosan, tu tampak ropun na tau iya tomay. Silu solanasang tu dipakaboro lan pong Yesu Kristu, tasusi datu Daud. Usorang kaleta katuanta lakong masena puang matua. Batu taala karatasan susi ambe na kalua. Tuna kumua moy na mapaadi tu kadanna padanta tolino lako kaleta. Moy na pangandoangki kasanggangan padanta tolino. Apa nang lakwasan na puang, pangrata na puang, tuladadi lan katuanta. Tolay mite katuanta, situru pasake na puang matua. Situru kapatonganan, tumangka na angkaran datu Daud. Napalakuan tampak ropu si May, apa nakua tulat makadan nakua, den naupa na sonday puang matua. Kameloan, kasalamaran, kamarampasan, tu tampak ropun na allo iyate. Salama bong ilako kita solanasang, puang umpasake ki, puang umpakaboro ki. Amin. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama pada malam hari ini, menjadi pengingat bagi kita dan kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih karuniakan bagi kita. Bapa yang kita sembah adalah Bapa yang selalu setia dalam hidup kita. Dia selalu ada dalam kehidupan kita. Kita dengarkan pujian Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku.
Mangka miki na pamatoto misa Pak Pudian, kumia tu puang tape nombay, ia mo puang susi misa ambe, tu tontong maadoren, umperangi, kanasay. Tu mak rupa-rupa kara-kara tu dadi, lan katuan na anak na bak tu batik na. Susi duka mo kita di olona puang matua, tona ala anak ki puang tatu mampata, maadoren tu puang untandai nisan untaru itu mintu agan katuan ta. Susi datu Daud. Barani mak kada. Kumala no sondai puang matua karongkosan kameluan kasalamaran. Tu tampak ropun na si me belan tak lalan lanani umpa lakuan na tampak ropu. Tapo paranum itu katuanta tapo sendemi lan pak kaborok na puang matua. Lante kami nomban lasi pamatoto ki lan pasambayang. Lata pasambayangan temi bak tu pira-pira ton na puang matua tulan agan kamalaman batang kale. Ia mo tu Ebi tu marasan di Kamaya dio Banua, Rion dio Morowali tu marasan di Kamaya dio Banua, Oktaviani tu marasan duka pa di Kamayai dio Mangkasa, mangkau nalai operasi dio Banua Pak Dampian Crestelina, ta pasambayangan ni tu bak tu pira-pira tahun na puang matua lante kombongan inde rante pao 20 apa tahun na tu mangka di surak sangan nalan kareba kombongan tu marasan duka lan agan kamalaman batang kale matoto komi parannu komi susi Daud naria mamasena puang matua tak nak kataku tampak ropu tu Daud
Mun napalakuan ni tampak ropu si may pabata maapatongan. Belana na sande kuasan na puang to tumampata. Tapas samengan dukay tu kakana Iones Sorus Simus tu marasanduka di kamay dio bano pa adampian dio hikmah, bano pa adampian hikmah dio masamba. Sia anak Pak Kaboro Joshua tu marasanduka untarima Pak Kamaya Pandarana na sulema toto sulema leke. Tapas samengan dukay temay anak-anak tah bati ita tu malion daka kamanarangan untuntun kapaisanan. Malion daka ite mainan lanem pataro ite mai kapeladaran na ba atu kulian na. Ya matu Gracia Yogyakarta tolong pasaka kalena la unturu tes lamentama misa pasikolan melo. Lata pasamengan duka tu tomatuanta Oma Ibu Maria Papayungan langkomi aagan kamatuan langkomi aagan banu karurungan patontong mamasena puang usande komi o mama toto komi tapas sambengan dukai tu diona pengkaranganna torroan tomangura siapa sikola minggu tula lan allo la dipatu lako bulan la ditingayoi lama jambore tu pas sikola minggu lan nanggala na lama praya tu PPGT jong bituang lama persidangan duka tu PKB lo getengan sia lama persidangan duka tu PWGT lo misliana mamasena po matotontong rondong ki mamasena po matotontong untarana ki solanasang anta toro parannu maatan pena matoto susi Daud moy ditampak ropui apa nako na sondai puang matarongko tu tampak ropunna totang engkataku puang matua baik kami ta masambayang. Ki saabu sanga maratumi puang ambek mamaselan kadatuan suruga mangkakan napa katana kadami mangkakan napa matoto aluk kaboromi kumamoy na den temi tampak ropu biasa dadilan katuangki moy na den temi kada peponto banang na saabu taw lako kami apa yan natay lalan na puang matua yan natay na si tende na yan natay an na si tongan na mapalulako kami makuasa komi puang matua usonday kasalamaran, usonday pasakemi, usonday karongkosan, tumitampak ropun na padang kitoro tolino. Puang ambek mamase kamu puang makuasa, kamu puang mapakaboro lan mintu agan katuangki. Ki patongan ki kures sumanga te kadami o puang matua. Lama atan tu penangki. Muira ka na denton tampakikan ropu. Muira denton palakuang kan ni kasanggangan. Apalan sangan na puang ki puang Yesu. Yatu kasanggangan. Yatu tampak ropu lamisapan. Lamianggian o puang matua. Ta na laurandan toongan banuangki. Ta na laurandan katuangki. Sanga dinala salama akan ni susi datu Daud. Misapan, mi pakaboro, miria, mirinding pala. Kure sumanga o puang. Lama atan tu penangki untingay katuangki siya lama abulo lolong kan opong matua mentingayo mati olo malabi imi usorongi opuang keden ni temi apa magasa apa mabanda tangki bela unendekan ni tangki bela ulendokan ni tangki bela usondokan ni lan mintu allo katuangki batu tangki isan umbuk ungko kay opong matua pa kamu puang matua kini sande tontong tuutun mengkolamati olo malabi imi puang ambek mamaselan kadatuan suruga lante bongi pak kamasyami kipas sambayangan tu bak tu pira-pira tomilan agan kamalaman batang kale tumangka pantan kisa abu sanganna kisorong lan sanganna puang ki puang Yesu kasalamaran kamatotoran kamalekian lami pataranakan taumi na sule maleke sule matoto belan ya temi katuangki kamu opo matompasake ya temi katuangki kamu unggaragi opuang opuang ambek mamase bak tu pira-pira temi anak-anakki tumarasan maujan jolo SMA SMK dan tumarasan umpasaka kalena penanna lamentama temi pasikolan melo kisorong lansangan na puang kipung Yesu lami pasake puang mi benni pak tangaran melo mi benni kamatotoran mi benni kaparanon temi bati na maadin ditarima lulus opong mato dio inan tuna kamali lanan impataru kulian na kapasikolan na den temi toruan tomatuangki lalu agan kamatuan na opuang latontong parano lan agan katuan na puang latontong sende belan na pasakemi na po parano pandaranami na po parandangan lan mintu allo agan katuan
Kisorongan mati olo malabi imi teme toroan to mangura tumpasaka kalena lamale ma praya rokko bituang. Teme pasikola minggu opuang lompasaka kalena lamale ma jambore tamananggala. Teme toroan manan ambe lompasaka kalena lamale ma persidangan kombongan kalau ana toroan ambe lo age tengan. Siaya teme toroan manan indok lompasaka aduka kalena lo nangkaran kombongan kalua lo misliana lan bulan allo la dipatu lako. O puang pasaka itu mintuna tulana angkaran tommi laun nangkaran ni laun tingayo temai pengkarangan malabi iya temai. Pengambe mamase karongkosan pak kaboro mi lako temi anak-anak to mangurah tang me kataka tang me kaboyo unala katanan lante kame nomban. O puang pasake tu mintu tommi rampo mentingayo mengkola mati olo malabi imi. Den ni mani puang lante kame nomban. Tu nakamali tommi lana parampo. Nakamali tommi opo matola na iya. Lana pokada susi Daud umpokada kama parisanna. Den no pa puang mi perang itu mintu kamamaliran na tommi. Tu nasaabu o puang lante kapas sambayangan. O puang den pimani tu tang naupu tau mimparampoy. Tang nalambi pa tau misabu dio pudukna. Apa kamu puang untaru itu may mintu agan katuanna. Tumay penanna siya mintu nakamali na taumi. Tarima kan ni o puang tumemase mitanding talingay tu kurian sumanga aki. Lansangan na puang kipong isu tumangko narekan masambayang susitu nakua. O ambe ki daw suruga. Kipalaku ana dipakalabi tu sangami. Ana patalo tu parentami. Ana dadi tu pak porayami lantelino susidaw suruga. Bengkan silasan nakikande allo iyate. Siapa ade itu salah budangki. Susi kami mpagari salana to kasalan lako kaliki. Siada amiloran kan diroso. Sangadin narinding palak kan. Dak narandan kan diata bulituk. Bela na kamu nampui parenta. Sia kapan. Sia kamalakbiran. Saya lakona. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah berbagi firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan senantiasa memberkati dalam keluarga dan dalam tugas selanjutnya. Dan juga kepada saudara-saudari yang memimpin pujian kita pada malam hari ini diucapkan terima kasih. Tuhan senantiasa memberkati dalam pelayanan selanjutnya. Terima kasih kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan yang setia mengikuti ibadah virtual pada malam hari ini. Dan juga yang berpartisipasi dalam live chat pada malam hari ini. Saya akan sebutkan namanya. Ada Julis Napitupulu, Freddy Balapadang, Alexander Payung, Justin Sampe, Margareta Lete, Yudi Antang, Yonesimus, Nelly Paliling, Nita Pasanda, Esther Madeten, Paulina Sampe Padang, Stefanus Sampe, Elis Padang Allo, Herman Palalangan, Dina Pairunan, Abdi Tara, dan Peri Dina Parapag. Kami memohon maaf jika ada penyebutan nama yang tidak sesuai dan yang tidak sempat disebutkan namanya, mohon dimaafkan. Kami kembali mengingatkan Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan untuk mendukung channel ini, like, subscribe, dan bagikan kepada sahabat
saudara kita dan keluarga kita, sehingga mereka pun dijangkau oleh kebenaran firman Tuhan lewat ibadah virtual pada malam hari ini. Dan sampai jumpa di ibadah Lentera malam berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apapun masalah kita hari ini, pergumulan kita, dan mungkin kita berpikir bahwa masalah kita ini tidak akan berakhir. Yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita. Dia selalu setia untuk menolong hidup kita. Kita dengarkan pujian Tuhan Pasti Sanggup. Pujian ini sebagai penutup ibadah virtual pada malam hari ini. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk menolongmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan